باش بینرین میهجا بخلک کنوش برنامه سرپیاتیا مالی که ایرو عمل پیشبری ونه ایرو عمل باجار دیری کنه بشک جکوچ برین می عفرینل و درجه جیانا خبر دوام دکن کاب هفرا ام در باسی مالک ببین ایش هوان ناس بکن هروها چیروکا کوچبریه و برخدانیه یک و ددن مشاندن ام بهفدورا ناس بکن بمرا بن حیا داویا برنامه سپاسی وقت کن ایران بون میوانی مالاوا جبرنامه سرپیهاتیا مالکه دست به که امتناس بکن ناو پاش نویتا عجب خيراتنا وذكر سپاس نبي مسيا أحمد خليله أب خواجة قندي عربي بس ملقان تريم الكريه وهوجي براي منه اهلا وسهلا سرچاوا أهلا وسهلا گنده قنطره ام تخازن وی گندی ناس بکن جنیز و تجمره بحثا گنده خواب کی گریدای کی جان ناف چیه خده قندي قنطرة يعني خوكي خوزيوه خوشة بله طبيعته ويبر خوشة يعني بلندية كي قريداينا بتشا مبطاية ما بتا يعني بطبيعته خاطر خو نوسكرن دوري جوزي دوري بعيبة زيتونة بله بيت نوسكرن و شامي ويهندك هنا مثلا وقت بربعوشي هيا وقت كش هيا كنت خجيب ونزيكا يعني كنت كي بلندية خوش بله انهاج بلي مثلا كعنين تدا هنا مثلا دفرن ديروكي وكشكاف ترتش تدابو بخدي هنا لا أو هيا كش هنا بر أو نظام يعني عبجيني من النظام تشتي تادي بخوي لازم هو كي تقريبا شانس لك هتمي أوي بله ديروكي ويا بر يعني كل فاتين بر وتشي زوني يعني هاي شكات هنا بس النبي ويا بيركن الزونة بيتشيا يعني كابنا بر كملنا نا بارتي ده هنا بله بطبيعتي خا أو جند مزنة هيج مرة خلكي تدا مالي تدا خدينا وربار مازن من برتوكوش يعني تقريبا ساتو حفتي مال سات حفتي بيج مال تده هنا يعني بله إنها دقالي عادات وتقاليد وجندي تشاوبون خدي خوش بيني عادات تقليدية بمتى يعني وك مالبات علينا بله. جمهور مروبة يعني هنا مروبة هادنا مثلا هنجي جرانتي خو يعني خوش يعني عادات تقليدية إنسان كي جرانتي الخدي هذا دارك هاتن دمو باري نواك نهانه نو زوتر دم دستي قلتي دجمن دا إنسان زحمتي برودكشن يعني أري وقت بري دحلو وده حسوا بري خوش بوينه يعني جواب بينه وده خوش بي إنسانة هاب بي نهاجي وإنسانة ده هذا تشكندن بله راست من تأثير وتي تشتبه ده زي داعشن فرشاتنا يعني تكنيك اللي مو واجبك راست يعني زحمتي وندك شون تبغى خازنا خازي مجبورة بس سوتش خوب يعني أخي مرة فرشيل أري قندي مرة أخي مرة فرشيلنا بله راسته نها وك جندي جندي قنتري مثلا دالي جواك بونا جنادا مثلا وقت عيدي دهاتن تشتبه في دورة تشاوا تشي ذكرن خوش جواب من خوش بينا مثلا بري عيد مثلا وقت نهار وجيدة عيني وقت نهار وجيدة يعني بري عيدة مثلا بهاوركم بات شد كرن كعك عيدة شد كرن يعني شن جل زارك خورا ذكرين تشتي مربطة مثلا جب بهاور حور ذكرن مثلا هرو از شيء كم كل زاركم تشتكنا يعني جانتي ده هاتون أولي كاري ما هذا ذكر يعني جواب من خوش بيرا حبي ورحي سنتي وني كرداتي ما ده هابي خوش بر خوش بي أري دبستان دجندي وده هبو أري هبو تحيات شنت صالي خاندي من حتى سبي شاش خندي حتى سفي شاش وزماني عربي عربي هنجي تقولون ما ده زماني عربي بي بله ام بري خبدن جنب رايته ام تخازن تجي ناس بكن نافو باش نافيته نافي من عليا علي خليل دبيجن جندي عربة بنيانة جندي عربة استناسكر سرچاوا ام تخازن تجي جمرة بهتر بحثا جند بكي مثلا دالي عادات وتقاليد و دالي جواك بوني دا كاري تل تشبو تل يعني زاروكتياتا حتى تمزن بو كاري جند ذاتن بالية بله يا زيتونن يا حنارة يا سيدة يعني تشتكي بفي شكل يعني ذاتن عفرين بتهيبت مندي خوي تناسكرن بزيتون تناسكرن بله ام قلتني عفرين يعني ديفيجن داركن ذاتن شاندما كردياتي بشكل عام دارده بيجم يعني انا عفرين تاني بشكل يعني تهيبت جي عفرين بله بقى جي عفرين يعني از سر عفرين بيجم ديالي بالي ده مثلا اولي كوريا ذكرن بالا بو زيتون بون شين يعني اولي كوريا ذكرن يعني كاس صار عندنا دما
یعنی گوت نگینی زوستانی برای گوام افرا آلی کار بن یعنی حس کردن که بو مریک بو مثلا آلی کاری اف دکرن مثلا خودی مالی مثلا مری نکنی مثلا او بکره مری خورا کرده یعنی برای مریه اره جیرانی بی ما برای آلی کار دو مثلا خارم دکر چه دکرن حیاناجی ما پر توپ دکرن ما دکر به خدمتی دو دعوت جی عین انسانی که فقیر با ام خودی لیدر دکرد یعنی هوا عددك ما جندي وجواك ما عارفين بشكل عام بشكل يعني اره وقت تایبت مندیه جی یعنی بیت ناس هف چاندا ما يتناس كده اره راسته چاندا چان كرديتي عارفين بشكل عام از دبيجا اره تزارکتی خود چه وقت داندد گنده زاركتي ذاتا مخانت حياة سفينها بش از شو محل بس شغلين بشتي از درباسي عسكري بو عسكري رجيمي بو از قادان از كتم كومي از درباسي كومي بو ناوی کومی چه بو كوما قنديل بو بله از بربسياري بو از هوالكي من كلاك مد ساكنيا كوما قنديل ها استراني جابو يا اوي ديراني گووند جابو ذاتا از استراني دو دكوم دنجي هوا هوجي استراو ديران بو وان تدريب دكرن واسترانيج من جهه دكر كلام دكتن بله بش ام درباسي اوي بون ام جعفرين كوشبر بون ده حضر حيجه ام تبلي چاندوناري اوي بين كوما چاي كرمج بون بله بري چاندا گشتي دا كوما چاي كرمج بو اما د کامپ برخدان دا كوما اوي بو كوما برخدان سردمي بو ام تدا بله جهه دكر استراني اوي کما نها داویا برنامه دام تخازن تجي وك استرانه که جمرا پار وبکی وك بیرانیم بدهن در برنامه مداجی بمینه تخازم تشتكي دنجي ناس بكم نها خلكي عفرين پر گريداي يعني بزيتوني خاوة گريداينا ام تكارم في سدما في تشتي ناس بكم چما بطيبت زيتون بخاطر وقت شيء با پیری مد گوتن یعنی کالکه من ده بیشتر عارفین کی خدمت اویج برای رزبو برای پرانی عارفین زیتون تناب از چه راستی بیشتر با رزبو پشت را زیتون گوت شتی مبارک یعنی ملت کی چان وی چان گشت کی زیتون یعنی حسکنا خجوی هم نج بو قرآن تنه جبو حسکنا زیتون جی عرضه رجی گوت شتی ماینده یعنی پر دمینه لوما گام زیتون بیشتر جوی زیتون حز ذکر لوما چان یعنی انها دروجا نوروزي ده وقتا ججنا نوروزي والعفريني چاوا بيروز دكر ذاتاً حاضرتي وچاوا دكر حاضرتي بري نوروزي بمهك دوما هم حاضرتي دكر يعني مثلا انسان كي ار بخينه ما دولاب حاضر دكرن ما انسان چی زيتوني خبر ده ما چلو حاضر دكرن ما دوغامي اگر بخينن جوي مثلا هيواري نوروزي مستران دو گوتن مثلا يا بر مسجل ابو كيفن ده مسجل ابو بشيم درباسي کومي بو ما حفله چه دكر ما شاهد چه ذاتاً 2 سال ما ور چه سال 2012 سال 2013 يعني ما تشكر مع شايك جبو يوار نوروز ما تشكر مجي استراند ده قلت انها هفجينا مش ده قلت يعني ما بفي شكلي يعني بشوازي نوروز ذكر وبجو شكي بالراحه يعني وك هيفيا كما بنداي بو ناجي وك بمورال بيت شكل بله والشهبه تشاوا بيروز ذكر شهبجي عينه رحاب اللي اما بشكل جي كم تربو شهبه يعني تأموديك يعني تدردري ولاتي خاط انساني كي ولاتي خاط دور كهوه چايش بشوازي نوزي بكي يعني چخاص تبيه هيفي بده بس نوقت سر عرض خوابه يعني چكي هيفي خاط ضعيفتي هبو آره ما دیسا ما بردام دکر ما برخودانی دکر ما دگو ام نوروز علم سرکفتی بخورین جبو وگره يعني بس بيور حيجان تاف دگره بله آره شان ام جارك دن بري خفدن باته نها دالي جنادات بيروز كرنا ججنا نوروزي دا ووك جن والعفريني تشاو حاضرتي دكر وجلو برقي خا تشاو دروت فما برشيدك انا مثلا وك برايم نوتي چونت ما يجن دا عفرين دا تدي جلي ما كردي عفريني نا طيبت بندي خو بشخا نا وك ملي جزيره يعني استني كماشكي ما دتون يعني ما دش خماش دكري بله دما سلاف دا يعني دما نودي دو دنا دا رنگه کنجان باش خاطری رنگه دادی یعنی مثلا آلا سور بی کاسک بی مثلا هنگل که واسه بیچه دکرن نقشه مثلا تیپ پیک که سر چه دکرن باش را یعنی چکی او یعنی غیری او بی مثلا جلی کردی یعنی کمانچکی و شاشه و مورک تدن سری خو یعنی پر خوش بله این حال عفرینه وقتی اون لگوند مثلا اون بیواری دجیفیان وک مال بات اون هفدور و دنشتن چیروکن بوارد هاتم پار وکرن چیروکن مثلا کفنار وقتی مثلا ام تخازن تجی مرا پار بکی خودی چی بیرانین چیروک مثلا بالا تدام آبن خودی چیروک پرنا مثلا وقتی من بیش کنم چیروک نه دما
دایکا ما با ما وقتی خاصی من آنها ادوانی تمن خود مازن مرا پر چرود گفتن یعنی سر ستیا خانم بی پر بی چرو حلواجی گزل بی دبالة دمانة چی رو خودی کیوانه بالا مدکم یعنی از هنه کن از نکم یعنی تمام بکم چرو پر بین تکاری همه مرا یکی پارو بکی حتی لو تجبیر بکربن خودی بیرم چی یعنی عزیزم چرو پر بین والا نتی بیرم چی بله ذكرى يعني ذكرى ما نام وهي أري. ذكرى مرة نام وهي عم بني إنها العفرينة وختوا مونة ذكرت وهي وقت شو ذكرت يعني تدي حال وقتك متمالي بعد حال وقتك مثلا منتو هافيني مثلا مه شاش بين شاش مثلا وقت باز بله ما مستي كمودي شدك بانير بي مثلا بدي زبستون مثلا مقدوز بي عاتون بي وقت زيتون بي زعتر حشيم دوتو زعتر حشين نوف جاي كرمج دو نوف دارين بيلي يعني برخوش بيوني مقدوز عاتون زيتون مثلا لا شرير ما تشد كان هاجيرة مشمشة باستق مثلا دمسية رازدة برخوش نهاش كفتيتا بحثي كرنا جمرة وكان يد جندي ودا ونختار تشون بروانا وهتش ذكر خدي جمع يعني بني قلت قان ترى ترى أول ب24 نزيكا وقت زيارات يصير بهاي بس نها خراب كرنا بله ما أدري شو بداري مثلا مندك هابي توزك هابي پنجار هابی تقریبا دوشی سیرانه أري تام يعني خورنا خواهش دخونی و تداهات يعني مندك و توزك بر بير بداره پاک بیر برورد ششت ما خورنا خواهش ما زيتون خورده برن ماست میا و پنیر و در ما خورده برن ما بداره خورنا خواهش دخور و ما تشتي خواهش مثلا وقت مندك توزك ماشي دكر و ما دون باج بر خوش راسته نها تدي عند مها آداري دانا مها آداري جي پر بيروزج بو كردا وما هك پر جرينجا مها بهاري إن طيبت دوي مهيدا وقتی اف مهدی دو سالی دا چه بیرا والعفرین؟ نوروز تبرم نوروز آره يعني ده وقت جاجنا جنة طيبات يعني برانيجي نوروز يعني نوروز درانجي ويد عفرين پر خوش تدو يعني خوزاي ويدا كاسكاي ويدا نجلو برگي مثلا هم ملي خورته هم ملي جن يعني طبيعته پر خوش تدو درانجي كاسكاي پر خوش تدو تدي ما بحث عفريني كر مع جندي واجي جنيس وناسكر يعني براستي جندك برخوشة طيبات مندين جندن عفريني حرك جياكي جودا ترى بس برخوشن نها متخازن ناس بكن بحثي بكن وقت الشر لسر عفريني هاتي يعني تدي لور برخدانيا بنجو حيش روجا هبو برخدانيا سردمي آية كمين هات ناسكرن ام تخازن تجي جمرة بحثاوي برخدانيا بكي براستي يعني دمي يعني جارة سلف بستياكو رجع شامي ساعة شهر وده دقيقة يعني ملات كنتي برامي داد جان كرن شد حكى سر كاري خوابي دربي رجع شامي ساعة شهر وده دقيقة حافتي دو تيرات سر عفريني يعني جانا مع عفرين دو ما شد شهر ندي بيونه حكى اسمالا خوابي كاري خوابي جان خوش در باز دكرن پشتی به تیران هاتن يعني تدي أول جارجي خلكي مسملاتي عفريني اللي بتشتري در باز به تدي بينجو حيث رجعي برخداني هات كرن نا برخداني كي يعني هندك بيونه برخداني كي بر لازم بو بس دائما نعم يعني ملات تنجي مثلا زورك خدي شهر درجي و ملاتي زحمتي دكشان و كاري مثلا خورتت خاده كرن مثلا يجي چه مرا مثلا يجي خارنه واندا با يجي پرستنه واندا با مثلا ملت پرستنه خارماله خارج ذكر و برابر بيجي مثلا كاتشو خورتي بيجي پرستنه قال خ حفظ ذكر ليش بيجي هو نبي يعني يعني شاكي عارفين هاتي كشتن هاتي ما تاش كوندن تو شاكي كمازم رستي يعني دامي عم بريرات استاندن لجو تاني عم يعني جوندي خم جوجبر درادب يعني تش جوندي خدار ذكر مثلا يريش دات سبي جوندي تجي جوندي تذكر شو جوندي كده يعني حتى مش نعرفين ما سيت شور جوندون هبدا يعني راست إنه بري ما عارفين مثلا نفس ساعته يعني ما سيت شور جوندون نقدر بس كرن حيام مش يعني نرجع عارفينه
دور داشت انسان بریر هات استانده و درکم یعنی وقتی به جنت دست کنه وش کندن تا چه دبه بله یعنی پر زحمت خب وقتی هم جاب احنا مرداد كافن إن عماش ده كاتن زحمتي بطوب مش مدهات نعودن يعني ماش بود مثلا دردور خودني يعني قال تمانية خب تمن مازن يعني مدرب مربو جنازة ولا عرضي بو ما كوني هاتن قلبان دل مدرشون مامان زور كيب نخوش بون قال بير بنيانه تمام ماشين جبل أحلام ماشي هم چون حافظ عفرني ما باش خاز بري وقت الشخص يعني أتشوم تشتي متعفرين لديه إنما وقت قصيفة دوت مثلا بيشي ما لإنسان ده كاتن بريش إيش بيوني كمان برا دايدن وقت عند ماشين ريكو جبل أحلام نعمل لك شيء بسيط نعمل لك شيء مش يعني بيرو كول إيدك بوفي خالد قرتن تمانية معظم بون إزور كخون خوش بون إيه وقتي بريندار بون ما فاش خو ما يذاكر ما العفرين نري ما قوامي عجبا ما روش كيف أقهر عموت نهاري ما الشعبه يعني ما نزل بري ما كداية راستي يعني وقت داد كاتن ما نزل بري ما كداية وشهبة جي ناس ندقر ما بنينا الناس أري ما نبي بيستبيلي بس ما طبيعته بي مثلا هو ما نادي بي يعني بله يعني بشتمات الشهبة على تمزان عم كي يعني كده بتش يعني دفردا بكره خصنا الخدي لا تعرفين دركات يعني بله حتى دمك جي ماكتي حتى صار راسبي باش عم تقامبو دم بالجبون كل كي جان قام بيدما قامبو برخدام بو بله يعني حفصنا من هذا جيان كر أري جيان كي زحمتي بو حرب وقت حصار دبو گرما هاي سرما هاي يعني بي دي في جيان برچاتن بو ملي تندرستی دا ملي يعني آوه دا حتىش كدي زحمتي هبو بس آل بردا چه خوش بو جوات جوات بنا خب پر خوش بو يعني اشکی گیا یک بو شاهی گیا یک بو زحمتي پر هبو ماندن مال شبا بو وکر معفنی يعني ماندن مال دره مدوگو يفيق مهبو مدوگو هم وکرنن خیره بنا عفنی سر شبا داد عم جفت و نیز بو دشمن تم خوازه يعني کردا نه تایم مثلا نه کردا خوازه جواره خود درخنه نه هریشی چانداوی بکی هریشی تنبونه وی بکی و میتونم هر تم سر پیابن و کرد بله طایبت کردی عفرینه یعنی چاندا منی تناز انداز کردن و کسی که چاندا من انداز بکی یعنی کرده گشتی بس کردی عفرینه این سر چاندا خان بله نها خلقی عفرینه یعنی به برخدانیا خواهد ناس کردن به پارستنا چاندا خواهد ناس کردن رغمی که دکوچبری را چند جاران در باس بود این حال شب و چاندا خواهد پاراست ده تدی یعنی طایبت منی عفرینه به چاندا خواهد ناس کردن بله به چاندینه مثلا کسکای خوا دار بره خوا مد چاندینه تم ماشون عفرینه چیز خواهد چاند مال شب و عینی واکر راسته یعنی مثلا حشنی بچین بخ دار بره خو بچینه اره بچ که من چیک درنگ دست بکرده بله تم دگو موی هیوی ام وگرن ام هیوی وگرنه من کی درنگی ما چاند یعنی مثلا وقت دار بر من درنگی چاند یپش مثلا به داوی بریم شب گوش بر بن تدی ناف قامپا بر خدان داره یعنی چادر ندادن خیام دار برا راسته یعنی حشنی مثلا بخورن خوجه بخو یعنی شغل خیامی بخو یعنی بله چون نتی بیر کردن و نه واری بیر کردن راسته نها دبینن یعنی پشت ماجیل به درجه تشتن هاتنه چاندن افته چاندن بر تا چی چاندی بخود بی باز بی سیر بین ما چاندن خاص نه یعنی بختریز تربنه تشتی خوردنی تشتی یومی یعنی اره اونها جی دخون و دخون جی تکنگی چاندن اف بوچ قاس تقریبا سهیب هانی ما هن هدا بله ما ده بدنا مشان يعني هفجي طيبت منديك ايش جنين عفرينه طيبت يعني تشاندني تشاند وانا انها تجي بحسك رين خزاي الشعب انا خزاي عفرينه طبعا يعني رغمي وي وديسا اره دست بتشاندني يكرور لي درنگ بو انها دالي مثلا جنان دا وقتي القامبا دمان زحمتي بطيبت ود كي جان الي دادك شاند دهافيني داد زبستاني دا
خود زحمتی برداشتن یعنی ملی زارو کدا بله ملی آوه دا یعنی آتا یعنی پرانی جنی من سقط وجود آوه بله یعنی مثلا آب دکشاند و آفت نبود جل زارو که بشو باقی زارو که بکتدی بخواجی نتادی قام راشه قامپا نبک راشه گنده یعنی تو بچه نبچه زارو که یارن یعنی زارو کنه که جانا خاص سکن یعنی یعنی بردا زارو تو یعنی حیاتا زارو کات کشتن بله او یعنی مثلا گوش بریجی پر چاتنه یعنی حال مثلا حق چک اسلوب كتير خضر رادكي بله اسلوبي خرابي تشخط مثلا دوباره چه استانگی جندكشون زارو کنه اسلوبي خرابي انا مكيش كاروكن بله زحمتي برضه بدات كشوندن دملي بوغجي ده مثلا افت نبي زارو نخوش دبن درمان كيم بو يعني زحمتي پر بده شابادا بس وقت دن رحك هبو راسته يعني رحكي سنتين مثلا ملاد هبو بله إنها وقتی اونجا شهباجی در کتنه چقدر بوا زحمت وافتشت بقولي از طرف يعني راسي بيجن چقدر دكاتره مر عارفين چاتن بو بله يعني دكاتره مر شابا جبه بهتر بو يعني شما يعني نوع عارفين مثلا عمدان شارك بو دجمن فرق نكري افكار كجن حزبيه يعني بله سرقشتي بو يعني بس دمي الشعب يعني خلال ساعة كده يعني إنسان شو خو بساعة ده خو شو تبى بذكي وشو دركب وتشتي هو قصلنا يعني تشيل عف مرمى ده خرابين ورجع خراب راسته يعني مرة مثلا إنسان هنا قصير عفريقيا تشتي تشابه تشتي بيترع في نشتي بله يعني برمج زحمته إنها پشت اونجا شهوا در کتن تبری خدا کدری ده ما هات تاني أول أمريكا كرني يقولوا بري خو مثلا طبخة وراقة سلام جو حلبي پشت تدي خطة جوان هبو ننزل بشير قد كنا هاشن بشي حلبي يعني بريسون يسار كادن كشتن ما بدأ درقة طبقة جي زحمة يعني بربو زحمة بربو أما بري خد راقة ما طراقة يعني يكي هاي بيعم دركتن يكي دوزنا أم سي هاي بيعم جيشن راقة أما تنكتن المدرسة بله بس زحمة يعني جيانا چادرة أو مخيمة ج مكتبة وج بازار خوشتر پر خوشتر و پشت راج طبقة تبری خدا کو ما برا خدا قمپان نوروز عند ذلك كده ما برا خدا ودن زحمتي بو خواسي مجي قلبي بو يعني 815 سال بو يعني ما خوش كندر بو بشا يعني هاتن يخوش كندر كانوا بو زحمت برضه يعني ام داي كده خينن ام جرا خاني كبينن وبشا خاني ديتهم كتب خاني وحنا جانا ما برداوم وسم هي خاقتنا كان راسته وإن شاء الله كتي وهي فيه عم دخوازن كتي هر کس ومدي خو کسی خود نکه بگر سر جواره خو نه جواره مرا ج باجارا و ج حتشکی سر خو خوبه باش خطر راسته إنها تفجري عفرينه شخاطة هيفي خاجي مرة بار بكر تفجري عفرينه جيه كم تهريكو ستر گرستان شهید قرستان شيدا دلور چه بکی نه سوان دم به ام دتل بله سوان دم ما برخودنی ام بردام دکن جو وند بله يعني ايه هيفيد ماذا تشي كدي ايه وهيفيد ماذا هي مويه شهيدا من على الشهيد من يعني بري قبل بس سر گرستان شهید خو تخب يعني برخودنی بکجی ناگنه مختا خونا وانا بله يعني هاو هيفيو من نهاية ديجي مرة بحثا برخدانية عفريني كر بهتر مرة بحثا إيشا كوتشبرية كر برخدانية كوتشبرية دا چي بويا ام تخازن اشتاجي گهدار بكن برخدانية العفرين بينجو حيشت روش چي بويا ام تخازن تجي مرة بحث بكي وقتا أو بريارة در كتني هاتي قرتن چو قاسبتا جرام بو أو بريار ذاتاً جبوه عفرینه به برخدانیاتی کرن يعني اوجي ملت پشتوانی پر ملت بو آتی کرن برخدانی نج خاصیات کرن يعني بله. كده كي بصالات کرن حياة برخدانی و برخدان لأما دولت النوتوی چعب خوشمره گرتن يعني وك بلانه که معامله که دوالی ها سر مچی کرن بله يعني یا تونه کرن وانا يعني جي دركتن وانا راست و چاقه جي حرکت ما وك برا ورد جي
که پارتی ایمه کردی سیاسی بله بیاردن گام در کبن معنی ملتی منته که قتل العامر در باس نبی یعنی سوی اساسی هم مجبور درکتن یعنی نه که درکتن کی او بو بله لعالم میگی شر مکر نه بس چطور تنه zaten çatal tane من کنه zaten Türkiye ver hareket prani devlet navnatuji hay Rusya wanji ver hareket بله لو ما عفيف جام جدا كده نها وقت تدرت كفي دتجاي ليلورا دوي شفيدا چه قصب تگرام بو چه دهات بیراته يو تيجو ما تقول بلكي موك اما بيش انه بس اما بيش انه يا شابا يا حلال ام شنو بقى وقت نوروزك اما هرن بله نوروز بقعد ام هيوري بقى ما وقت ما خونك يعني ما باور نذكر ام ببيق كوش برير در باس يعني وقت ما خيالك ولا بعد قال ما تقول لا يا تشتاق در باس نبي من ها ام تشاقدن بقى يعني بله سروي اساسي ما مدير حاجه قط نذكرني سروي بس ام جدا كده يعني راستن والله انها بشتي من کوچ بری شهبای بون یعنی خلک عفرینه بجواک بون خاطی ناس کرن تروها بچانده خاجی و چانده خا چاوا لشهبای پاراست و یعنی 8 سالان دا و چاوا البرخود دلور zaten دمم در بس شهبای بینه شهبای جی او وک هوجی دور پیچه که بو بله بس ما رغم يتشي ما دخلت ام دف شونده خبر ندن zaten دجمن نشر ما که زمان تندکی شر چانده دک خازی راست قرکم ما چانده ما قرب کن در باس بکی بله تنه بکی zaten مجی هم بر ویجی مجی خاطو بفکر ما هم چانجی ما هم نزم الاستران ده هم الجلاد ده هم الاخلاق ده هم الجواکی ده بس اول سرد برندم يعني بله شو ما بدي حظ ذكر وك تتنجسي ده وجاب حظ ذكر ودعوات جي ما عيني وي ما شون دقة باراست يعني هدف تركيش دخلت شون ده متنابكي ما جي هم بر ويجي ما شون دقة باراست لو ما ام بيجن ما نشكين يعني بسر كفتنا حياة بدريج يعني بله انها بشتي ون جو شهبای جی در کتن یعنی از خازم رو شواناس بکن بگشتی ایش کون تیرا در باس بونه انها ون دکشینن چیه برخدانیا و کی جان آسته دای بخود يعني حتى بيجي سعي ام شاباش ما شر نكر او جي ذات المؤامرة كي دوالي بو بله دخوازن ملت ورد قرب بكن دیسا رقمی ویژی دیسا هواش باش فکری اگر گویم شر بکن یعنی تو نبونه که یعنی پلانی که به ناوی اون هاتی کرن راست چه تی کرن ملتی او بکن تنها بکن یعنی بگو اگر هم شرجی بکن هم که بکابن نه اول گو در کابن احسن یعنی ملت به در بسته قتل عامر در بسته لو ما مجبور در کتن یعنی ما پرجور کدا ما تشيخ جو ابوك بالعرضي وجو ابوك در کرن لی اما پلانك بو بله يعني ملت نزانه ملت حاله قلتنك خد بده والله وان فروت ما فروت يا فروت ما ثمنه نبري بله ثمنه يبرز ذات حال من هذا حاله بو انسان كي بفرش لازم حقه بيستلم حقه ويش نبري راست قلت لك شيء انساني برضه اذا بديش بله ناف یعنی وا چند سالا دا یعنی پر حوالدان بریا کمپلو یعنی اراده وی گلی بشکینن تایبت جواک عفرینه خواستن اراده وی بشکینن چانده وی قرب کن لینه کاری بون جبر برخدانیا وان جوی تشتیم مزنتر بو انها متخازن تو اکسترام بیج وک هنرمند تشتکی تجمره پار بکی زي ورا سترانكي بري اعطي قلتن برادي قلتن لحسكرنا ما جوي اخره جعفرين رو او جي شلون ذاك ما عفرين يعني دبن راست سترانكي از غريبه ولاتنا برجو ام كشوير بونه ام غريب بونه جوالاتا ام بستران دياري بك کرم از غريبه ولاتنا قلوبني شافي وما از غريبه ولاتنا قلوبني شافي وما گلا سرو چل مسیامه دور کتمه خود یامه گلا سرو چل مسیامه دور کتمه خود یامه از غریبه ولاتامه ام غریبه ولاتانه من bir kirmane sili Firavina elberpale من bir kirmanesini Firavina elberpale Şev bir kameder bastı bu Biçiruka pirukale Şev bir kameder bastı bu Biçiruka pirukale Ez garibe velatame Em garibe velatane گلک Fazla سواز bir بود yemeği var bizim. گلک سواز دنگی تساقبه نهاد داوی دا هیویه تا چیه Zaten heavy ما قلت نبوي حياة به heavy مانا بله zaten
تمام بدس بيكن بحث كده ما جو ام شان خو خودی در کردن ما تشتی خو شان خو بیر نکر بله تشتی گو هری پیش ما پیش غین شان دامه اگر تم حفاظ سر شان خو بکه راست هاو تشي هر سركفتي هذا بله دجمن دخوازي تقرب بك تجي شان خو خودی در کردن هوا با من هر سركفتي هذا گلک سپاس بوده صباح سر شوا گریدانبونا خلک عفرینه بشهید خوا هروها بچاندا خوا هروها بزیتون خوا گریدانبونک بداویه گرچه قصد دجمن هوال بده چاندا وان قربکه تو نجی بکه لی ناگینه ارمانجا خوا بفی آوایجی ام گشتن داویا خلکامه حیا خلک گدن بمینن دناف خیر و خوشیده